Lewandowski Barca. Robert Lewandowski, iki gitego reka tukivuge neza cyane mu kanya vari maze kwirebaho kubera ko ndabona abakinnyi b'ikipe ya Bayern buzuye ku musifuzi bamubwira ati hari amakosa yakozwe mbere kuki utayarebaho, yamusunitse n'ibyo ariko kari soft. Abati Kim Min-jae bamusunitse n'ibyo yamukubisemo inkokora, amutesha ekilibre pira ari kuwukina ko ikipe iri wayishona n'umukara ya nkoko. Imwe navugaga rero itangazamakuru ry'i Burundi yamaze igihe kinini nyine rikurikira uko ibiganiro bya siporo bikorwa mu Rwanda, nabo barazamura urwego kabisa, basigaye bogeza n'umupira, harimo n'abatipe b'abahanga cyane bitwa ba Papa Utamu, abitwa ba Fabrice bo kuri za Buja FM b'abahanga cyane rwose. Wumva nyine ebana ba Gisagise Estevo, wumva nyine ebana itangazamakuru rya siporo ryabo naryo rigenda rizamuka umunsi ku wundi. Noneho rero bakemeye ikosa kuri vare basanze nta kibazo, ntabwo ryari rikomeye cyane, nanjye nayibonaga ntabwo ryari grave, ariko yamusunitse n'ibyo. Igitego rero cya Robert Lewandowski kabisa. Barcelona 2 Bayern 1. Bayern 2 nako Barcelona 2 Bayern igitego 1. Kim Min-jae asimbuka ariko Pedri asa nk'uwamukozeho, aravuga ati byari soft. Igitego Robert Lewandowski arabagonganya agitereka mu izamu. Ubwo rero nijoro umunyamakuru witwa Tony Rivuzimana, Tony Rivuzimana yarimo arogeza umupira kuri radio Izere FM y'i Burundi. Arangije urabizi ko bagiye kuruka Dortmund yatsinze Madrid 2-0. Urumva? Uyu musore bita Tony Rivuzimana ararahira rirenga avugira kuri radio Izere FM ati Real Madrid iramutse ivuye inyuma ikishyura ibi bitego ikanatsinda, ndasezera umwuga w'itangazamakuru kuri Izere FM. Babonaga ibyo bitego bayitsinze akantu bari kwihusha amasevu ya hato na hato. Aravuga ati ntibyashoboka ko ikipe yava inyuma ngo ize yishyure inatsinda. Rivuzimana batamwihorera. Rivuzimana ubwo bita Vinicius Junior aramubwira ati reka nkuvuguruze, ibitego babirambika, murabizi ko byaranyereye yaritsinze 5-2. Rivuzimana baramubwira ati rero azana ibaruwa isezera, yandika ikete usezere kuko abatwumviriza wabibemereye ati murantunga. Bwana Rivuzimana aravuga ati nsezere, yanditse ati tariki 23 z'ukwa 2024 yanditse mu gitondo imvo aricyo bita impamvu ino gusaba imbabazi abakunzi ba Real Madrid. Jewe Tony Rivuzimana umukozi wa radio Izere FM basavye imbabazi abakunzi bose ba Real Madrid aho bava kagera mu majambo navugiye kuri mikro ejo ntangaza ko match yari kwihuza Madrid na Dortmund igice ca mbere giheze navuze ko Real Madrid bakagombora ibitsindo 2 bakongera bagatsinda ncasezera akazi kanje k'itangazamakuru murantunga sinoheba akazi niwo nkuru umukate w'abana n'umugore. Akanya namwemeye njye namukunze uwo mutarama yavugishije ukuri. Tony Rivuzimana ati murantunga, ati munyihanganire mumbabarire sinasezera akazi ndakura umukate w'umwana n'umugore. ariko mwokagira Imana uko rero uko ariko ubwo yadikebuye ni ukuvuga uziga ukabanza ukareka ukamenya injyana y'umuziki ukabona kuwubyina. ni nk'ubu wahita wirahira ukavuga ati iyi Bayern niba inyuma igatsinda ikishyura igatsinda ati ndababwiza ukuri ndasezera.
iminota 41 bibiri bya Barcelona kuri kimwe cya Bayern. Attention pira barawurengura neza cyane ku ruhande rw'ibumoso gundagurana Thomas Miller, passe Alphonso Davies, passe Kimmich, passe Keminjai, passe wa Palinya, comeka passe ruguru gatoya cyane de Upamecano ni Bayern mu ruhande rw'iburyo, Michael Olise imbere y'izomu. Attention sigo umuntu ariko aranyerera bamusitara umupira bawukuramo Barcelona. Inigo Martinez aratabara gongana umutwe, control Joshua Kimmich asiza azeho ku muzamu Manuel Neuer, aravuga ati nimuze dukine nanjye naje. Manuel Neuer ashyira umupira ruguru gatoya cyane kwa Upamecano arawuhande, asize umuzamu Manuel Neuer atera umuzamu umupira muremure cyane aragucenga